Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula kube nani nonke. Nezibusiso zika Allah nomusa ka Allah ube nani nonke. Bafowethu, angeke ngilwe noma ngiriske impilo yami ngokuthi ngiveze amaqiniso engazi ukuthi abantu abawathandi kuma non-Muslims bese ngiyawayeka kuma Muslims ngingawavezi. Ngaba ngenzanga ubulungiswa lapho. Mina ngiyazi ukuthi kunama Muslims angangifuni. Njengoba nama non-Muslims inqwaba angangifuni ngendaba yani ngiveza amaqiniso. Mina ngikhathalele kuthenjwa. As long ngikubonile ukuthi wenza into wrong, oyaziyo na ukuthi wrong ngizokutshela. Ayelani ke ma Muslims umhlaba wonke jikelele. Ngifuna ukunitshela into eyi-1 enhlaleni yazi. Allah says in the Quran, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Isithunywa sika Allah unjingalwazi usolwazi injulabuchopho uMuhammad sallallahu alaihi wasallam akazikhulumeli yena ngokwezinkanuko zakhe, kodwa yonke into ayikhulumayo is inspiration from Allah subhanahu wa ta'ala. So ma Muslims, be very careful. Khuluma nani straight ke manje. Ayanibona mana Muslims nenza izinto ezirong lapho nizenza khona, niyazi nani ukuthi niyazenza. Ngeke ngiziphike ngoba nami ngiyazi ukuthi niyazenza. So ziqoqeni. Qoqa ulimi lwakho, ubheke indlela yakho yokwenza ukuthi awuzirepresent wena kodwa urepresent Islam. Njengoba thina sitshela abantu ngobuhle beIslam, wena uthela Islam wena ngodaka. Wena upenda Islam ngodaka. You are denting Islam ngezenzo zakho nangeinkulumo zakho. 80% umhlaba wonke 80% ama Muslims are involved with bid'ah on a daily basis, 5 times a day. Athi ngikutshele some of the bid'ah eniwenzayo eningafuni ukuwayeka kodwa niyawenza lawo mabid'ah layo. 1, uma nithandaza nina nisemasjid anifuni ukuhlanganisa inyawo iqakala neqakala, anifuni. Noma senitshelwa anizwa, nisitshela ngalabantu abanifundise leyo bid'ah leyo, anifuni ukulalela ma Muslims. Ngiyakhuluma ke manje. Angithi nifuna ngikhulume, ngiyakhuluma ke mina manje, angihlebi. Nawe mawunenkinga nalento engikutshela yona ubona ukuthi mhlambe ngikutshela amanga, yenza ivideo ungiphendule ushuthi mbatha ukhuluma amanga manje. Anifuni ukuhlanganisa inyawo. This is sunnah, something that was permitted above the 7 skies. Kodwa kuma bid'ah la angapermitwanga even from the first sky ningo number 1. Anifuni. Ibid'ah yesi2 eniyenzayo. Le dua le eyenziwa uimam wenu after ifat salah, leyo dua leyo ayenzayo after ifat salah uimam. Nina lokhu nithi nithi amin la emva kwakhe is bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akazanga yenze, Hazrat Abu Bakr alayhi radiyallahu anhu azanga yenze, Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu azanga yenze, Hazrat Uthman radiyallahu ta'ala anhu azanga yenze, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu azanga yenze. Even the Salafis Salihin abalandela emva kwabo abazange bayenze. Nina nithathaphi? Ibid'ah yesi3 eniyenzayo after Juma salam manqedu kubingelelana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma bra, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Juma Mubarak. Uyithatha phela Juma Mubarak. Wena wazis Arab ukudlula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wena wazis Arab ukudlula wonke amasahaba ayengayenzi leyo nto leyo, wena uyayenza namhlanje uyithatha. Bring the dalil, letha ubufakazi kaJuma Mubarak
letha ubufakazi bale dua le eyenziwa u-imam wenu nina niloku nithi amin la emva kwakhe after ifard salah. Bulethe ubufakazi. Letha ubufakazi bokuthi wena kumelanga uhlanganise inyawo wena mawuthandaza, kumele nivula ama-gaps ale 4 fingers apart. Letha ubufakazi. Brothers, u-Allama yethu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakhuluma amanga, khuluma iqiniso. Jazakallahu khair.